Tale vanhu va hosi vanhu vo tala va ti dlaya vanhu swilo swa ku fana na leswiya mindzuku vanhu loko ya a fana nga ti dlayanga a na swi ta ndlula a swi nge ndluli loko vanhu va nga vulavuli hi swona vanhu va fanele va vulavula hi swona every day swi za swi ndlula tsikeleni kwa mina ni ku khale va nga rani tale loko ni tshama na wena i khale va nga tsaki tale i khale va nga tsaki tale loko ni hanya na wena i khale va nga jabuli tale lexi xi ni tsakisaka a wu zangi nga lahla tale lexi xi ni tsakisaka a wu zangi nga lahla. U vona ka Jeepy the Caterpillar man of war a karhi a yima na Gagash a karhi a sola mhani luya u hlamusela leswaku hi na right yo vulavula hi swona because u hlamusela leswaku vanhu vo tala la ka Gaza a vele ku vulavuleni hi swona vele ku tumbeleni a tikhoneni a matshan'wini yo vulavula hi swona leswi vula leswaku hi ku ya hi Jeepy the Caterpillar e vula leswaku na ti-influencers ta ka Gaza a ti fanele ti khoma ti tshikanyana la ti khoma ti tshikanyana la ti khoma ti tshikanyana la ti vulavula hi swona like mara since va nga miyela misa lowu eri va nga vulavuleli tikhoneni va karhi va langusana ti-news letiya va karhi va hlekelela u ri va fanele va humela handle u ri loko a ku ri Mr Post sweswiwa a ku ri na ti-news ta Mr Post eri a ta ti ri all over vanhu va karhi va postetela hala na hala va karhi va hleka so u ri hi nga chavi ku vulavula hi swona ku humela handle hi vulavula hi swona eri Gagash a tiyeli a mahlweni na yini na business ra yena timhaka leta to tiya Gagash eri hey mi nga byeli munhu ku tiya u hlamusela leswaku Gagash u ta decide hi yexe wa continue na nsati wa yena or u ndlisa ku yini u ri hi mhaka ya ku a ku huma ti-notes ta Gagash ku hume ti-notes ta mhani luya so vula swona misa lowu so u hlamusela leswaku next time hi nga pfuki na loko hi karhi rhandzana loko munhu a fana capture ti-notes to karhi a capture na xikandza va ri fana a capture ntsene government property ivi a heleketa yona ntsena ku na loko yo tshuka yi photla ka that government property yi nga tiveki ku i ya mani twisisa yes leswi a nga hlamusela swona dima so i tikomba u ri Gaza hinkwayo a hi vulavuleni hi swona hi nga tshiki vulavula hi swona so hi ku ya hi mina mhani ta sweswiya miniselo a swi vulavulaka swa ku nga capture swikandza swo fana sweswiyani a ti dyondziseni ku naswona i ku capture ka yini ya i ku capture ka yini me lexi ni nga ta ku hlamusela swona because na sweswiya swa na munhu loyi a nga phuhlisa timhaka letiya u fita ku khomisiwa a tekeliwa illegal actions ka leswi a nga swi endla despite ku humeleleni or what swo fana sweswo because mhaka leyi ni humese video karhi nkarhi ni hlamusela ku timhaka to fana na letiwa ta ku ri munhu a humesa ti-pictures leti mi nga capture khale or swo fana sweswiya or ti-videos swo fana sweswiya mi swi humesela rivaleni loyi a nga swi humesela rivaleni wa fita ku a nga khomisiwa pfuleliwa case a khomiwa iva a gwebiwa hi ku ya hi swilo leswiya a nga swi humesela handle ve ri a swi pfumeleliwi ku swi humela handle a ni a mi hungasa mi ri two na loko even though a mi nga ri ku hungaseni n'wana a lo capture ivi a kota ku sendela vanhu va kota ku munhu a va embarrassed kumbe a va humiliated swo fana sweswo va ri munhu luya a ku nga sendiwa swa yena munhu yaloye u na right ya ku a ya a reporta ku munhu wa sona so i phuhlise swa sona so swa mina ya ivi munhu yaloye a hantiwa down va n'wi secha maphorisa a n'wi khoma ivi nawu wu dilana na yena hi ndlela yo faneleyo so mina loko ni vona disa lediwa Jeepy the Caterpillar do i nga ri hi ntumbuluko do va na
vunyimpinyana xikarhi because laniwani ti tiyimela na Gagash a ti yimi na mhani luya and mhani luya na yena a nga swi tivi phela ku ri one this is one this swi ta tshuka swi va so because loko hi rhandzana hi byalana everything hi byalana swihundla swihundla leswi i swi vonaka leswiwani loko swo tshuka one day swi humela handle swi nga khomisa munhu so hi ku ya hi mhaka yo fana leyo na yena mhani luya a nga lulanga swo fana leswiwani ma vona so mina ni nge lexi ngopfu ta yi tsema kwalawani hi lo Jeepy the caterpillar a karhi a addressa mhaka leyi a karhi a hlamusela leswaku ri a hi vulavuleni hi swona swi ta kota ku ndlhula obviously within 2 months swi ta ndlhula swona swi ta trenda within 2 months swi ta swi ndlhulile mara xilondzo xi ta sala this thing will hunt them forever yi ta va hunter until yes so mina nga ku yina here is the video ya Jeepy the caterpillar a karhi a vulavula hi mhaka leyi mavona me a ma swi twa ku na hi hanyana ka social media hanyana ka social media lene loko hi vona swo vona ka social media hi fanekele hi vulavula hi swona because na hina hi hanya kwala me lexi ni nga ta xi vulavula ehenhleni ka ti-picture leti nga ku trendeni va kulukumba mhani ta ku kumbe va ka Gaza a ku vi dyondzo because swa ku fana leswi tshama kha swi humelela vanhu va ku tala ma vona tinutsi vanhu ya sendelana more especially the long distance relationship hi sendelana ngopfu tinutsi so kambe vanhu va ka hina stay away ka timhaka ta ku loko mi sendelana tinutsi mi humesa xikandza xa n'wina mi nga ti humesi vun'wena ya sendelana tinutsi ma twisisa and a swi kahle swa ku loko munhu a tshuka ndle mistake a sende na xikandza xa yehe wehe mindzuku loko mi twisane ku vava and then i ta teka tinutsi letiya i ti hangalasa i vubari swa ku fana sweswo i vubari a ku na ku nga vulavuli hi yona mhaka leyi ta vulavula hi yona mhaka leyi va tele vanhu lava a va sweswi va nga ku vulavuleni hi yona kumbe va nga ku hlekeni mara a ve le ku yi humeseni rivaleni ma swi twisisa mara loko a ko va ku ri munhu wo karhi kumbe a hi ngo i tinutsi ta miss the post a mi ta kuma kha Gazi yi yime hinkwayo and then ti-postiwile ka social media ma swi twisisa so munhu a fana na Gagash i munhu loyi a hanyaka ka social media every day a ku na ku Gagash a nga vulavuli kumbe a nga post ka social media because i le ka business ene me ni nge vuli ni ku Gagash tiya ehenhleni ka mhaka leyi nga ku circulateni ni ku njhani a tiya njhani because a ku na tinutsi ta yena Gagash he vanhu va ka hina mi nga rivali ku ho hlangana a hi tivani mi nga rivali ho hlangana a hi tivani phela loko if ku rhandzana munhu a wu swi tivi ku munhu loyi a ku endleka yini wo suka mbilwini te hi loyi munhu na n'wi rhandza na n'wi lava ma swi twisisa so n'we hinkwenu mi nga busy mi nga ku tiya mbilu nge yi rhobi munhu ta tekela decision ya yehe ya vulavula hi yona mhaka ku fana na liya a yi Gagash u nga tinutsi ta yena u jikajikeni loko Gagash a qhuveka na family ya yehe qhuveka na family ya yehe n'we van'wanyani vulavulani mi nga tshiki vulavulani because a ni mi vulavula ka social media phela social media yi endle hi va maxaka we are family loko hi te tani ma twisisa se mara mehe hi sayiti ra mehe I don't wanna lie mehe ku na mina ku na munhu wa mehe a sayitini and I don't trust that person and ni nge pfuki ni n'wi defendini because I don't know that person mina ni tiva mehe ni ti tivaka mehe a ku na hi nge vulavuli hi yona mhaka leyi vanhu va ta ku ya a va vulavuli hi yona va chava Gagash no we talk about it a ku ri vo Gigaba Mulisi Gigaba ANC comrade leaders man twisisa vanhu va teketela tinutsi na ti-picture mi nga humesi swikandza loko mi rhumela tinutsi we must learn almost every day something like this swi ta humelela and swi nge stop loko ri ku vanhu loko mi teka ti-picture mi ta ti humesa mi helerile a swi tsakisi swa ku fana na leswiya a swi tsakisi swa ku fana na leswiya swi vava ngopfu I don't wanna lie just imagine ku nghena message ximesejani nga xi vonangi kahle ka foni ya nsati wa wena kumbe ka foni ya partner wa wena i kwatisa hi ximesejani message wu tsinini wu onha swilo swikulukumba ngopfu so we must talk about those things and then vanhu va fanekele va swi tiva ku hi vakulukumba tinutsi ya rhumelana
long distance relationship yi tisa hi tinutsi so fanele swi after mara vanhu va fanekele va vulavula hi swona because ani hi hanya ka social media. Just imagine loko a ku ri next post ku ri ti-picture ta yena a va ta vulavula va tlhava posta va vulavula hi swona mara sweswi va tumberini volo a va lava vulavula hi swona mara ve le ku hlekeni se hina hi humela rivaleni hina ku a hi hleki hi tlha hi vula straight ku no munhu wa ku fana na Gagash i munhu loyi a nga ka social media ene i munhu loyi a nga ndleni ka business i munhu loyi a postaka almost every day ku na vanhu va ku tala va n'wi followaka so loko ku ri na swa ku fana leswiya n'wi mi ta blame vanhu mi ku ya wa yi vulavula swa so swi ku yini mo sungula ku hlangana swa n'wi swa ku fana leswiya ma sungula ku hlangana swa ku fana leswiya swo yini vanhu va ka hina a hi vulavuleni hi swoho swilo ene swilo a swi dlayi so liya ya ku munhu i ta byela munhu a ku he tiya nghena tikatholeni ta hi munhu yaloyo ku tiya wena u ku tiya munhu ta tekela decision ya yehe munhu teka decision ya yehe ya joleriwa la hi tlha hi va rivalela hi tshama na vona swo yini munhu ta tekela decision ya yehe vanhu va na right ya ku vulavula hi swona ka social media because Gagash i munhu wa ka social media na mina vulavula hi yeso hi mhaku i munhu wa ka social media. I'm not fighting with him ene ni nga zini la ku pretenda ni ku tiya ma se tshama a se zani vona ti-notes ta Gagash loko a ni ti vona ta Gagash a ni ta ku yangwani tiya because of Sathana xilwa na yena so Sathana xili na yena ku na Sathana lexi lwaka na partner ra yena ye futhi a nga ngheni ndhawu futhi loko va mehe na ku posta xilo a ni nga ta za ni posta nchumu a ni ta posta swa business ya mehe ni hambana na vanhu because munhu un'wanyana ni nge ku tivi mbilu ya munhu i vanhu va hosi mbilu ya munhu nga yi tivi vanhu loko munhu a qhuveka na ndyangu wa i qhuveka na ndyangu wa yena mi nga zi mi advise munhu mu ku tiya mi ringeta ku ndla yini vanhu vo swi ta gcina swi nga havi nchumu la swi ta ku ri un'wanyana wa ka ngove nhunya un'wanyana wa ka ngove a kha trenda la a swi ndlulanga swi ndlurini because everyone a vulavula hi swona mi nga chavi ku vulavula ku hi vona swa so yini mi nga tumbeli mu ku hi ta zondiwa loko no a swi tirhisi swona a swi tirhisi swona va ka hina mi nga phuvisi vanhu mi nga pretend ka vanhu hinkwayo na ti-history n'wansati wa nkuma kerekeni n'wansati wa nkuma byaleni ka nkovani vanhu va kha ku i nghwadla lexi a xi hanya nkovani i n'wi teka tlhava nsati straight a tshama kumba n'wansati wa nkuma ka vu-prostitute vanhwenya lava va ku stripa vanhwenya lava ku xavisa miri n'wansati wa nkuma laya i swi vona ku loyi ni nga n'wi cinca vutomi loyi na ta n'wi teka ni tshama na yena u n'wi teka tshama na yena a hi problem mi nga khetseli munhu ku ndlela xo karhi nga endli xo karhi mara leyi ni yi vulaka ya ku mi ri tiya mbilu ni rhobi mbilu mi nga pfuki mi te munhu tiya no mi nga pfuki mi swi ndleni sweswo mi nga chavi ku vulavula ka social media speak vulavulani ka social media mi humela rivaleni swi pfuna yini vanhu va nga vulavuli mara va ri ku hleveni va kha va vulavula hi wehe va nga humeli rivaleni mara va le ku vulavuleni hi wehe va chava loko no vulavula so me ni ta zondiwa loko no vulavula so va ta ni teka njhani vulavulani humelani rivaleni hi na van'wana humela rivaleni hi nga zi hi hleka hi humela rivaleni tlhela ku n'wanuna qhuveka na life ya wehe carry on with your life va lava yo famba hi va teka vavasati va hina lava hi tshamaka na vona etindlwini va na ti-ex ta vona va na ti-boyfriend ta vona vanhu valava va rhumelana tinutsi khi hi tshama yo ka hi nga swi voni se loko i swi vonini swi le ka wehe ku endla yini voni swi humela every day because some people a va dumanga va tiveki a swi trend se vanhu va ku fana na va Gagash obvious loko ku humele xo karhi vanhu xi ta trend a swi ndleki xi nga trend hambi ko humela swin'wana hi beni ku humela swin'wana the post va Sol Makamu last a ku ri ti-picture tin'wanyana Sol Makamu a tlakule chabi yin'wana a yi kha yi trenda ngopfu picture liya ende vanhu a va vulavula hi swona so swi vole wihi va le ku hlekeni a tikhoni am kahle vo n'wini vulavula hi swoho mi hleka swi kota ku hindza
swi nge hindzi vana nga vulavulisa kahle ka tikhonweni am kahle vo n'wina mi kahle hi tshama na vavasati lava na n'we mi tshama na vavanuna a jika hi le ndzhaku ka yendlu munhu a rhumela i ri koho kwala ndlwini ambedweni a rhumela cheri ya yehe nutsi a ri na hwe kwala nyongeni a ri na hwe kwala nyongeni u ta yi tiva mbilu ya munhu hi ku n'wana na n'wana i na ti-history i na ti-past ta yena virgin ta yi kuma kwihi sweswi virgin ya yi doba kwini sweswi hinkwayo to teketela ti-virgin ke ya yi kuma kwini virgin leyi hina hi va king miswati lava va nyikiwaka ti-virgin va lovolaka ti-virgin virgin ya yi doba kwini munhu wo pfumela history ya n'wi doba kwini hi ku loko munhu yaloye loko i zihlangana virgin wa ha ri ntsongo mari va ntsongo ene a mi nge tekani a swi talangi a ni mi suka ma ha tlanga so n'we hinkwenu mi nga na tinudzi ta hina diletani swilo sweswo please n'we mi nga na tinudzi ta hina mi yimele ku loko se hi tlakukanyana hi ku mi ta rhumela ka social media please diletani sweswo susani sweswe